ćao svima, dobrodošli na video. Danas ćemo igrati jednu novu mapu po imenu Archery School. Cool. Rules: play an adventure, play on peaceful, mirno, dobro. Do not cheat, ok, mislim, ovo nije cheat, ne mogu da letim. Play only in single player. Now single player. The map will not work on server. Da. Settings. Render distance. Awesome. Muzika, video podešava. Awesome. Normalno. Clouds. Optical. Option. Ne. Opcije prenosa, gde je to? Quality order, performance, nemam pojma. Control, nema veze. Brightness, 100%, to mi je sigurno tako, da. Malo, music on. Ne. Particles on. Quality per details. Show canvas. Particles. Cloud. Koliko reče cloud? Da nam bude. Nemam pojma za particles. A clouds, gde su clouds? Optical, dobro. Gameplay. There are 60 levels in total. Each level you are given a bow and 5 arrows, and you have to shoot hold button to finish the level. If you have acid, ne umem baš dobro čitam engleski, all your arrows and did not shot. All the buttons press on the restart sign to restart the level. Good luck! Thank you very much. Start. Ajde, pročitam ovo. Welcome to the Archery School. For every level you will have to shoot all the buttons on the wheel with the amount of arrows given to you. If you have used all your arrows and this not hit all the buttons, click on the restart sign that is behind you. There is 60 levels in total. Good luck. Thank you. I did from 9. Moramo to da restartimo. Restartiraj. Ajmo. Daj. Muš. 3. To. Gođena. To. Active. Yay. Yes. Ne više strela. Puh. Ajmo. Yes. Puh. Ne, nisam pogodio. Nisam levo. Ovo će samo da bude u 1. Ovo će 4, ovo će 3. Ne, ona mi pravi ogroman problem.
1. 3. Ma daj. Optifine. Yes. Yes. Provam sad bez Optifine. Evo, jedna već. Ne, ajbe. To nije cheat, odmah kažem. To je samo mod. Optifine. Yes. Nej. Yes. Malo teže kontrolišem. Yes. Ajmo. Yes. Yes. Ne. Sa Optifineom je još teže. Možda lakše meni, a teže vamo, ili lakše vamo, a teže meni, nemam pojma. Yes. Yes. I ovo ću sigurno da paksusiram, da pogrešim. Jej. Ovo je teško. Koliko? 16 level, pa ovo ćemo prođemo u ovoj epizodi. Znači, ako budete htjeli još jednu mapu, naravno pišite u deskripciji koju budete vi želeli. Lajkujte ovaj video. Pogledajte Facebook stranicu. Lajkujte nju. I subscribeujte se na kanal, naravno. Archery School. Yes. Come on. Yes. Koji je level? Nema pojma. Možda 10. Restart. 10 puta sam restartovao. Dobro, nije puno. Ne, a neke jeste, za neke nije, za mene nije. Napišite koliki je vama skor bio, koliko ste puta klikli onaj znak restart. Napišite u deskripciji. Ako ste uopšte igrali mapu, mapa će biti u deskripciji. Yes. Pa da je sponilo. A ono je vezi. A i na load možemo to da igramo još teže, ali dobro. Ne znam. Ne, jesam rekao, to je challenge, 11 puta. Nisam neki strelac, ni u PvP-u nisam dobar. Ali ovaj Archery School pomaže. Here we go. Nismo pogodili, je 12 puta. Kad budete u Minecraftu htjeli da radim neke challenge u Minecraftu, da radim neke mape pa challenge na to, pišite u deskripciji, dajte mape, dajte neku ideju za video, pišite neke pitanja neka za kanal. Joj, jebote. Radim sa drugom pitanja i odgovori ili Q&A. Šta vi hoćete? Znači, pišite u komentarima šta želite sljedeći klip da bude. Da li želite druga mapa ili Minecraft preživljavanje? Možda Minecraft preživljavanje? Nema, daj. 15 puta. Koliko li će na kraju da bude? Milion. Težak neki level. Baksudni. Ovdje usrem.
I na kraju... Opa! Yes! Ovo prvi level. Mislim da jeste. Onda sam nešto da uradim, se vraćam. I Optifine mod će da bude u deskripciji. Wow. Pričam o Optifine, ne pogodim. Lepo. 16 puta za sad, pa dobro. Majko baš. Ovaj klip će da izađe, ako ste gledali klip onaj koji sam izbacio sprnja u Minecraftu, ovaj će klip da izađe u nedelju. Ili za mene sutra. Ali dobro, znači u nedelju u ovoj sedmici. Šta mi je? Muzika, iako su rekli, ne mogu, smeta. Vidite kako smeta. Ne, muzika najviše smeta, ona je kriva. Yes, konačno. Pa koliko više levela ima ovdje? Ne mogu da izletim. Rekli su da nema muzike, ali... Sad je ovako bez Optifine. Nisam dobar celac. Probajte mapu s Optifineom, mnogo dobro. Ne. Aj sad nećemo govorimo yes. Ajde uopšte da ne pričamo. Povedio sam. Ovo izgleda jednog tula u Minecraftu koji se zove mačka ili how. Da li ste Englezi ili Srbi, to zavisi od vas. Ma daj. Nisam pobedio, wow. Ma 28 puta redom. Pogodio sam. Nisam pogodio. To dugme restart. Svima jede mozak. Ne. Prefiče. Pošto mapa izgleda kao da je mala, premala, da ima malo levela, ali toliko duga je, mislim, stvarno. Daj! Eto pada, odakle pada, Ja mislim da je ovo posljednji level, nisam brojao od početka, 16 levela su rekli da ima. 46 puta sam kliknuo. O daj! Šta mi je? Wow, ajde probamo odavde jedno da pogledamo. Ajde. Sada probamo ovako, normalno.
level je težak. Ako se bude dužilo na 7 minuta, na primjer, video, onda moram da ga gasim. Moram da gasim video i u sljedećoj epizodi ću preći sve mape. Ako se ova mapa bude dužila, joj, ma daj. Kad neće ne radi, a kad hoće radi. Bože, šta ja govorim? Načinio sam! Nisam pogodio. Dosadilo mi je. A kad mi dosadi, ja ostane mi koliko još levela ima? Daj. Još malčice. Hajde, dobro. Preći ćemo ma smanji se dole, majko. Smanji se dole. Nula. To niste vidjeli. Uopšte. Niste to vidjeli. Ma daj! Bo majke mi iznervira toliko da čovjek posle ne može da razmišlja. Ljudi, još malo i žica će mi otići i poslije ću završiti video. Ajde još 2 puta da probamo i sljedeće nivoje ćemo u sljedećoj epizodi, ako budete htjeli, naravno. I ovo je znači zadnji put. Gotovo. Malo smo se gledali ovu epizodu. Danas smo igrali znači mapu The School of Archery, kako se zove već. Zove se Archery School, dobro, nema veze. Da nikoga niste vidjeli. Ovo bre. I to je to, hvala što ste gledali, like, share i subscribe, to je to, čao! Ćao! Sljedeća epizoda će biti ako budete lajkovali video, znači opet ponavljam, ovo se zove Archery School, lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite i to je to, čao!